Ćao drugari, dobrodošli u još jedan video i u današnjem videu pričamo o tome kako prepoznati kako se neko osjeća. Da li vam se nekada dešavalo da pričate sa nekom osobom i da jednostavno ne vidite kako se taj neko drugi osjeća zato što ne obraćate pažnju na to ili pričate sa nekim, a jednostavno povratna informacija koju dobijate od te osobe je loša. Dešava vam se sigurno da pričate sa nekim i da vidite da taj neko negativno reaguje na to što vi pričate, a da ne znate iz kog je to razloga ili zbog čega se to dešava. U ovom videu objasnit ću vam ukratko neke temelje znanja, kako da zaista primetite kako se neko osjeća, kako da bolje razumete drugu osobu i kako da iskomunicirate na pravi način u skladu sa nečim osjećanjem. Zašto su osjećanja jako bitna? Osjećanja, svaka osoba u sebi ima neka osjećanja i na osnovu tih osjećanja koja se nalaze u njoj reaguje, percipira spoljašnji svet, priča, komunicira, donosi odluke, razmišlja. Bukvalno dosta toga kreće iz naših osjećanja. I ukoliko, da kažemo, ne znamo da primetimo tuđa osjećanja, ne znamo da vidimo kako se taj neko osjeća i zbog čega nam to taj neko govori to što govori, jednostavno nećemo imati efikasnu komunikaciju sa tom osobom. Sada, ono što radimo recimo na NLP Practitioneru, radili smo to na drugom modulu, jeste kalibriranje. Kalibriranje znači da primetimo kako se druga osoba osjeća i da na osnovu toga kako se druga osoba osjeća uskladimo svoju komunikaciju. Šta spada pod kalibriranje? Pod kalibriranje spada da primetimo mikroekspresije lica, znači kako izgleda lice druge osobe, da primetimo kakav je položaj tela i da primetimo kako se ta druga osoba osjeća. Sad, obično ono što se dešava kada pričamo sa nekim jeste da mi krenemo da tumačimo napamet kako se neko osjeća, pritom ne ulazeći dovoljno duboko u stanje te druge osobe. I kada ne ulazimo dovoljno duboko u stanje i kada tumačimo iz naše glave kako se taj neko drugi osjeća, to naše tumačenje, ta naša interpretacija često može da se desi da bude pogrešna. Sada, kako na pravi način da tumačimo kako se neko osjeća? Prvo, uključimo uši i čujemo ton sa kojim tonom nam ta osoba nešto priča. Onda se zapitamo koja emocija stoji iza ovog tona, sa kojom emocijom ova osoba priča. Ako želimo još dublje da uđemo u stanje te osobe, znači možemo da zamislimo kao da smo mi ta osoba, znači kao da smo ušli u tu osobu, da smo mi ta osoba i da primetimo na osnovu toga što ta osoba priča, da primetimo kako se ta osoba osjeća. Još jedna stvar, da slušamo pažljivo osobu sa kojom komuniciramo i na osnovu toga što čujemo ne dajemo značenje neko ili tumačenje, nego pokušavamo da razumemo šta je toj osobi potrebno, kakav osjećaj ona želi trenutno da ima, kako želi da se osjeća dok priča o ovome. I na taj način razvijamo svoju inteligenciju gde postajemo jako dobri u komuniciranju s drugim ljudima. Takođe, emocionalno stanje i dominantna emocija, svako od nas ima neke dominantne emocije u našem životu, se može pročitati na osnovu mikroekspresija, na osnovu izraza lica neke osobe. Recimo, ljutnja, bes, tuga se lako mogu pročitati na licu neke osobe. Strah takođe se lako može pročitati na licu neke osobe. Znači, dovoljno je samo malo da se pozabavite s tim stvarima ili jako lako možete da čitate ljude kao otvorenu knjigu. Znači, da zaista znate, ne da ih čitate kako biste ih, ne znam, kako biste zavladali s njima, nego da čitate kako biste zaista znali kako se taj neko osjeća i znali kako da iskomunicirate s tom osobom. Dakle, ako je neko ljut,
Znači, neko kada je ljut, obično su mu obrve spojene, znači obično mu je namrštena faca. To znači, on može čak da priča sa vama o nekim nebitnim stvarima, ali faca mu je većinu vremena namrštena, namršten mu je izraz lica. To znači da je dominantna emocija ljutnja i da mnogo stvari radi iz ljutnje. Mnogo odluka donosi iz ljutnje. Ljutnja može da bude njegov dobar okidač da kada se naljuti i uradi nešto povodom sebe. Ljutnja takođe može da bude jako loša zato što može da pokvari puno odnosa sa ljudima. Znači, kada vam neko priča iz ljutnje, šta je glavna stvar koju vi treba da uradite? Da stvorite opuštenost. Dakle, kada neko priča sa vama sa ljutnjom, vi jednostavno budete jaki u svojoj realnosti, što znači biti jak u svojoj realnosti. O tome pričam na seminaru Master komunikacije, mnogo dobar seminar, mnogo dobar za postavljanje sa ljudima, za komunikaciju sa ljudima, sa devojkama, sa bilo kim, znači nebitno je s kim da pričate. Pričamo o tome, jak si u svojoj realnosti onda kada ne kupiš tuđu priču i tuđu emociju. Znači, ako je neko ljut, ne postaješ ti ljut, već ti postaješ opušten. Znači, ti si opušten dok je neko drugi ljut. I tu svoju opuštenost pokušavaš da usmeriš na sagovornika. Kako to možeš da uradiš? Tako što možeš da ubaciš reči u rečenici koji imaju opušteno značenje. Možeš da kažeš, zamisli kada opušteno radiš nešto, ili zamisli kako izgleda kada, recimo, opušteno pričaš sa nekim, ili jedan moj drugar mi je pričao da može opušteno da razgovara sa drugim ljudima i da ga taj razgovor kada priča sa nekim opušteno zaista čini da se osjeća komfortno i povezano sa tim ljudima. Inače, čitao sam u novinama da većina ljudi koji pričaju opušteno sa drugim ljudima dolaze do jako velike povezanosti i do jako velikih ciljeva u svom životu. Dakle, ovo je jedna stvar koju mogu da ti pokažem kako da kada je neko ljut, kako da možeš da preusmeriš tu komunikaciju i da stvoriš opuštenost. Uzbuđenje, zanimljivost, isto tako možeš da stvoriš, recimo, neko lepo ponašanje kod druge osobe. Znači, od naše komunikacije isključivo zavisi kako će sagovornik reagovati na nas, jer povratna informacija koju dobijamo od sagovornika je samo reakcija na ono što mi već radimo. Tako da kada preduzmemo odgovornost za naše ponašanje, za našu komunikaciju, onda znamo da sa druge strane ono što dobijamo, da je to samo reakcija na ono što mi već radimo. Jako bitna stvar, kada hoćeš, ja na primjer kada vidim fudbalere ili kada vidim neke sportiste koji bave se nekim sportom i kada su na terenu ili u ringu ili van njega, ja tačno po njihovom izrazu lica mogu da ocenim koja je njihova dominantna emocija, na kojoj oni emociji treba da rade i u kojoj i kako su postavljena ta njihova uverenja, zato što sam čitao mnogo o tome, učio sam mnogo o tome i radio sam puno sa ljudima. I na osnovu izraza lica, nečijeg lica, ja mogu prosto da vidim u kom stanju se ta osoba nalazi dok radi neki posao ili dok je na terenu ili dok trenira ili dok se bori u ringu itd. itd. Tačno mogu da pročitam da li neko ima tremu, da li neko igra pod strahom. Znači, nesvesno naš izraz lica, naše gestikulacije, naše ponašanje, naš stav, naš ton, nesvesno pokazuju kako se osjećamo i to ne može da se sakrije, znači to nikako ne može da se sakrije. Tako da, ukoliko želite da ovladate zaista ovim znanjima i da znate kako da vešto komunicirate sa nekim, možete da naručite moje seminare na ovom sajtu, evo ga pozadi, nlpmasterakademija.com. Imate tu jako puno stvari, možete da upišete moj NLP Practitioner kurs
na kome radimo 24 komunikacione veštine i 21 tehniku promene i na kojima pričamo baš o ovim stvarima, pokazujemo relevantna iskustva, relevantne činjenice i relevantne strategije kako da dođemo do određenog rezultata, kako da uspostavimo efikasnu komunikaciju, kako da pročitamo kako se neko osjeća i kako da se postavimo u toj situaciji, kako da odreagujemo, kako naša komunikacija može da bude jako efikasnija u poslu, u sportu, u bilo čemu. Takođe učimo neke veštine koje mogu da nam pomognu u razvijanju svoje svesti, u razvijanju našeg uspeha, u razvijanju naših talenata ili u podizanju onoga što već znamo na jedan viši, mnogo viši nivo. Našem samopouzdanju takođe, našem verovanju u sebe. Tako da, ukoliko vam se dopada ovaj video, subscribeujte se, lajkujte i šerujte ga, a mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Pozdrav!